aduna ɗo mo kala no heɓude yurmede Allah ko ɗum waɗi en yiyay kefere no tawo pas yedda Allah maɗum julɗo tigiri wi'aɗo ko julɗo anduɗo la ilaha illallah o salo pas juulangol Allah o salo rewgol Allah o salo waɗugol ko moƴƴi kono Allah won arsika mo jawdi ɗuɗundi Allah won arsika mo ɓiɓɓe labaɓe Allah won arsika mo rewɓe maɗum modiɓɓe labaɓe gurdam makko ɗan o wura gurdam peace Allah innata min ko 50-50 Allah na non wayi na 50-50 ko sa waɗanimo kankadi o waɗanama sa waɗanalimo waɗantama la kanko ko o foduma kon. Bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ثم نصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد هراي مسيب جلب تدو بباوة يتولي الله سبحانه وتعالى on Allah jo taguɗo en ha gasi o moƴƴi e meɗen o waɗi en julɓe juulen e nelaɗo meɗen muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nelaɓe tawɓe ko kamɓe woni ñentinirde ɗeɗo mofte nelaɗo tawɗo ko sabu maɓɓe tun ɗeɗo mofte woni ko malirte walla ko jokkugol ɓe ɗoftoɓe tu woni ko ɗeɗo mofte malirte ko yeddugol ɓe kadi ronka jokkugol ɓe jokka ko wona kamɓe ko ɗum ɗon malki waɗata ha neɗɗon o malkise yo Allah waɗu en jokkuɓe nelaɗo muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. haray bi idnillahi jalla jalaluhu hande kadi en faala ƴettugol sura hikkiɗon e suratul mulk ko ɗum woni o suratu wiyeteɗo suratul qalam balla suratul nun ndaren ber wo ko Allahu tabaraka wa ta'ala arsiki en e firtugol ngol ɗo surawol yewta bi idnillahi ta'ala ber ko Allah famini en kon ɓay haray mo kala ko ber ko faami kon yewtata iɗen toro noon Allahu subhanahu wa ta'ala yo waɗan en kala ko yewteten ɗo tawa ko sabu makko kanko Allah wonɗen e yewtirde o waɗana en kadi kala ko yewteten ɗo tawa koko hawrodiri e kanko Allah ko yiɗi o yarli kon tawa kadi koko hawrodiri e ko selli kon ka deftere makko amin. haray musidɓe julɓe tedduɓe baɗa auzu billahi min alcheytani rrajimi bismillahi rrahmani rrahim oɗo sura himo innitire karamol suratul qalam wiwɗen ko oɗo siɗen iwri ka jusu tabara ko surawol ɗimmol ngol ni siɗen tippade argol nas ɗon andi en jangina suratul mulk woni suratu tabara jon noon hande bi idnillahi taala en faala ƴettugol surawol ɗimmol ngol eɗen fokkitiri ley Allahu tabaraka wa taala o wi oɗo suratul qalam surawol ngol ngol innitirama ko wiyete kon karamol ɗum ɗo wi'a bik ma wi'a karamol kala ko windirte ɓe wi makkiyatu ngol ɗo surawol ko makka ngol tippingol tawi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam iɗon andi kala sura wi'aɗo makkiyatun haray ko holli ko makka o tippi o tawi nelaɗo ko ado nelaɗon iwde makka adoɓe ferude ɓe iwa makka ɓe seyno madina ko on say haray ngol surawol ɗon tippi kala surawol ngol yiwɗen no inna madaniyatun haray kangol ma ko ɓuri ɗuɗude e maggol kon haray ko tippi ko madinatul munawwara ko ɗum waɗi haray so yiitum makkiyatun ko makka ngol tawi nelaɗo so yii madaniyatun haray ngol ɗon ko madina ngol tippi ngol tawi nelaɗo meɗen muhammadin sallllahu alayhi wa sallam idan ngol ɗo noon surawol ingol tawa e suraji tippiɗi ɗin makka ngol tawi nelaɗo on makka tawi nelaɗo on ferali iwgol makka seno madinatul munawwara hingol mari ayeje 52 ko ɗum woni 52 aya woni ko ngol jogi kangol suratul qalam inni bismillahir rahmanir rahim bismillahi ɗen fuɗɗoro inde Allahu tedduɗo mawɗo taguɗo en on moƴƴuɗo on tawɗo ko kanko woni wawɗo hunde nden fof kanko woni lanɗo bajjo seniɗo tawɗo kala hunde kaka makko kanko ruttoto kanko Allah arrahmani ko kanko woni huɓuɗo yurmede mo tawata yurmede muɗum nden no hefti piiji kala ko woni ka hoore leydi ɗo yurmede Allah nden kala ko woni ka hoore leydi ɗo na yimɓe ɓen tun neɗɗo julɗo e kefeero kulle ɗen ka burure liƴƴi ɗin ka nder ndiyam hay leɗɗe wonɗe ɗen ka hoore leydi ɗo koye hoore yurmede Allahu subhanahu wa taala nden ɗum woni ko ɗum woni honɗum arrahmani mo yurmede muɗum nden huuɓiti piiji ɗin fof ko aduna ɗo arrahimi mo yurmede muɗum nden heeranoyto julɓe moƴƴuɓe ɓen tun ka aljanna aduna ɗo mo kala no heɓude yurmede Allah ko ɗum waɗi en yiyay kefeere no tawo pas yedda Allah maɗum julɗo tigiri wi'aɗo ko julɗo anduɗo la ilaha illallah o salo pas juulangol Allah o salo rewgol Allah o salo waɗugol ko moƴƴi kono Allah won arsika mo jawdi ɗuɗundi Allah won arsika mo ɓiɓɓe labaɓe Allah won arsika mo rewɓe maɗum modiɓɓe labaɓe gurdam makko ɗan o wura gurdam peace Allah innata min ko 50-50 Allah na non wayi na 50-50 ko sa waɗanimo kankadi o waɗanama sa waɗanalimo waɗantama la kanko ko o foduma kon ka nder reedu yumma o tigi ko ɓe windunoɗon kon arsike makko on o heɓay fi kala an e makko on aadoday ɗo wonde ma saari a rewaymo si a hunnali ko haadodu ɗon kon kanko Allah hunnay kala ko fuduma kon a hendoto ɗo simaya ko ɗum waɗi dogugol ɗo haɓɓito yani wartanoɗo arsike
e wiyaali ɗaɓɓere nde moƴƴagoy kono haɓɓitagol ɗo haɓɓito ko matum heɓa ɗum ɗo andu arsike ma o windanoma ado arde ka hoore leydi ɗo ko Allah windanma kon feere ala a hendoto idan ɗo aduna ɗo o jonnay fo yurmede makko ɗen ko ɗum woni arrahman ɗo ko bisimillahi rahmani rahim o won ɗen e firtude joni noon si innama tun arrahimi haray orrahimi ɗon on ɗon ko julɓe ɓen tum mari on priorité ɗo ñande dal ngal lahara si hewtoyama ko julɓe juulanaynoɓe Allah jaɓunoɓe ɗofti Allah ka aduna ɗo ɓen ɓe naɓɓori diina kan e kala programme mum maɓɓe tawi ko diina kan ɓe hikkinta yeeso ko ɓen ɗon tum mari priorité yurmede Allah nden ñande dal ngal ko ɗum waɗi ɗon kulle ɗen natoyta aljanna kono yimɓe e jinna ko rewɓe Allah ɓen natata aljanna ɓe rewali Allah ɓen ko yiite natata yo Allah waɗi natoɓe aljanna allahu subhanahu wa ta'ala ɗo o wi nun surawol ngol ngol fuɗɗori lettre wiyeteɗo nun ka arab lettre goto halfere wotere wiyetede nun ɓe wi nun ɗeɗo halfeje kala kayuɗen ka qur'ana no inne nun maɗum yasin maɗum ha mim maɗum alif lam mim maɗum kaf ha ain sin sad wona ko fuɗɗori ko suratu maryam kala surawol fuɗɗorngol ɗeɗo kala kayuɗen ɗeɗo ko ɗeɗo wiyete ka arab alhuruful muqatta'a ko harfeje taƴitaɗe harfeje tawɗe si a ndaari ka firo majji ayinne ɗe fira hay fuy ko ɗum waɗi karama koɓe firɓe qur'ana ɓen ko ɓurɓe hawrodirde sawabon ko wiwɓe ɓen ɗeɗo karfeje ko Allah won ton andi ko ɗe firi enen en anda sabu nela ɗon firanali en ko ɗum woni nun ko ɗum woni yasin ko ɗum woni ha mim ko ɗum woni alif lam mim ɗe ala ko ɗe firi ko huruful muqatta'a joni noon pose en question si tawi ɗe ala ko ɗe firi ko ɗum addude ka qur'ana ga awa si tawi wi enen en anda ko ɗe firi ko ɗum addude ga karama koɓe wi ɗeɗo kalfeje addugol ɗe ka qur'ana ɗo en anda ko ɗe firi kono hiɗe mari dalil hiɗe mari raison ko ɗe arani kon ko ɗum waɗi si ɗe ari ka alqur'ana nun on woni ɗen firude maɗum kala ko jokkodire ɗen ayeje yasin alif lam mim ko ɗum addi ɗeɗo ɓe wi arabuɓe ɓen fewdo maɓɓe qurashiyankoɓe makka hari ɓe mantorno haala maɓɓe kam hiɓe mantorno haala araba kam moƴƴa ɓe innayno menen ala ɓurɗo men wawde ɗengal marɗe ɗengal laaɓugal ala ɓurɗo men wawde arab ala addanowo men konngol e arab tawa men famangol ko ɗum waɗi ɓe yuɓɓayno hay gimɗi e haala arab maɓɓe kam joni noon allahu on ka teɗagol ɓe yani ka hollugol ɓe ɓe wona compétent atu Allah addani ɓe kalfeje ka alqur'ana tawi ɓe wawata andude kon ɗum ɗe firi ko ɗum waɗi ko siga ɗum addi ɗum ɗo wi nun karama koɓe wi ko saabu ko ɓuray siyankoɓe makka ɓen koɓe joƴino kon ɓe wi kamɓe ala ɓurɗo ɓe wawde arab ɓe hollataki ko ɓe andaka arab Allah on addani ɓe ɗeɗo ayeje tawi sa wiɓe kon ɗum woni yasin ɓe anda kon ɗum firi sa inniɓe ko woni alif lam mim ɓe anda kon ɗum ɗum firi sa inniɓe ko honɗum woni ha mim ɓe anda kon ɗum ɗum firi donc des choses pareil se en firude qur'an on se wi nun ko allahu on tun andi ko honɗum nun on firi enen en anda kono kon ɗum waɗɗi en koyen gomɗi wondema ko karfeje jeyaɗe kal qur'an ko ɗe ayeje jangeteɗe tawaɗe kal qur'an ko ɗum ɗo waɗɗi en sabu Allah wi en wama utitu min al ilmi illa qalil en okkaka ko wiyete kon gandal sina gokkunni donc kun gokku yiyeten ɗe defte e kala ko hedditiɗo allahu subhanahu wa ta'ala o wi hon ɗum o wi wal qalam mi wondiri karambol ngol ɗo ko hombo woni wonude ko allahu subhanahu wa ta'ala simo yewtude ɓiɓɓe adama ɓe jaraka o wonda o besonnaki wondugol omo wawno addude ko faala kon kono o wondi o wi wal qalami mi wondiri karambol ngol karambol hongol wowlaɗo fi mum ɗo karama koɓe firoɓe alqur'ana ɓen hiɓe yeddodiri ko karambol hongol est ce que ko karambol atanongol tagede ngol ngo Allah won ati tagude ngol o inniyongol windu ko wonata kon ka lawhil mahfuz iɗon andi ko wiyete ko lawhil mahfuz ko deftere nde Allahu on classique arshi makko dowga tawa kala ko waɗata ko depuis ado o tagude leydi e kam o tagi karambol ngol o inni windu kala ko mi tagata ko joni noon ngol karambol ɗon karamo koɓe goyndi ko ngol karambol Allah woniri ɗo wal qalami mi wondiri karambol ngol par ce que o naali ngol karambol kaariwol o wi tum mi wondiri karambol ngol joni noon karamo koɓe goyndi ko ngol karambol ngol Allah ati tagude ngol woni no iqra wa rabbuka al akram alladi allama bil qalam allama al insana ma lam yalam o wi allama bil qalam fo o inni yongol windu ka lawhil mahfuz kala ko o tagata kon ittude ñande o fuɗɗi ha ñande dargal dara ha kala ko feƴƴoyta yesto fo yongol windu woɓɓe goyndi la wona ngol ɗon karambol ɗo ko Allah wondiri ɗo karambol ngol ko en général ko kala karambol ko ɓeɗo ɓura jaɓanede fi honɗum ɓe wi Allahu on ko o yewtata en ko ɓay tun o wowli inde karambol ko ɓuri yaadude mum kon ko yewtugol ɗen karambol ngol anduɗen fi muɗum ngol donc karama koɓe go wi ko kala karambol hay ngolngol mi jogui ɗo no tawato ko kala karamagol wongol ɗo an kadi bekkiji ma ɗin karambi ma ɗi joguiɗa ɗin ka suudu ɓe wi ko ɗin Allah wondiri ɗo o wi wal qalami mi wondiri karambol ngol wama yasturun
e kala konko ɓe windata wama yasturun e kala ko windete subhanallah. On andi ka alqur'ana ɗo Allah no feññinande en woldema ɗeɗo mofte nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam si tawi woni ɗe mawnay, si tawi woni ɗe gaynayi goɗɗum, si tawi woni ɗe jalbay, si tawi woni ɓe waway wurude ka hoore aduna ɗo ko ma ɓe gollira karambol, ko ma ɓe winda, sabu no heewi ko o jantani e nder ga karambol. Nane o wi wama yasturuna e konko ɓe windata. malaikaɓe no jogui karambe siga ngol ko windirta piiji ko golleten kon. ɗen andi kala neɗɗo wonɗo ka hoore leydi ɗo haray himo mari malaikaɓe ɗiɗo aynuɓe mo, ko ɓen arata ndaara ko wonɗa wadde kon ɓe winda fo. jonno woɓɓe ni ɗo wama yasturuna on ko ɓe windoɓe ɓen ko malaikaɓe wonɓe windugol ɓen programme ji ɗin fof, yimɓe ɓiɓɓe adama ɓen ko woni wadde kon fop e kala o programme ji ɗi Allah yamiriɓe tawa enen en anda. woɓɓe gonni wama yasturuna ko enen tigi e karambi men ɗin kala ko windeten ala kulli haalin ko ɗum hanuɗen famude o aya ɗo wal qalami wama yasturun. Allahu o wondi o wi mi wondiri karambol ngol wama yasturuna e konko windoɓe ɓe windata, woni ko malaikaɓe woni ko yimɓe ɓen andugol ko hombo e maɓɓe ɗo alana en important. ko wonani en important ko jooma taguɗo leydi e kambuni, taguɗo en on tawɗo ko o faala o waɗay, simo faala o jonnata décret o waɗay tun, simo faala o lettay ko o tagi kon fof landotoɗo ala, suusoɗo landagol ala, simo faala o ƴettay fof o naada aljanna suusoɗo landagol ala, ko o woniri ɗo. jonnon si tawi haysi ko président o si o yalti ka télé o inni je jure sur l'honneur o wondi jama on wattanayi hakkille kon ɗum o président woni wondude hannde. si tawi noon ko taguɗo leydi e kammude woni ko wondi haray kon no wiyeten ɗon o andira ɗon no hulɓini ka idan ko en wattan hakkille anden o wondi mo faala wolande goɗɗo yeeso wondore nden ko ɗum falɗen famude. wal qalami wama yasturuna oɗo suura nde wondore ɗo ko yani ko clinugol ko laɓɓingol nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam. iɗon andi nelaɗo ɓaytiɓe nelama makka ɓuraysiyankoɓe makka ɓe moɓodirno ɓaytum ɓe wi nelaɗon jaɓali rewgol sanamuji maɓɓe ɗin, bal nelaɗon haɗiyo sanamuji maɓɓe ɗin rewe, nelaɗon makiyo ɓe accu rewgol sanamu, nelaɗon woni contre sanamuji ɗin. ɓe inni oɗo ko feetuɗo ni muhammadu o ko jinna woni arde e makko jonnamo ko woni jangude, par ce que mo jangande en ko en nanirali mawɓe men feƴƴuɓe ɓe, mo jangande en ko en andafimo wano ɗe halfeje ɗe janguɗen ɗo nane on faami. o addani en pi dina hesa ka tawata enen wo mawɓe men wo mama soroɓe men wo en anda oɗo o feeti ko feetere. ko ɗum noon Allah ari joni jabagol ɗo. Allah daali nun wal qalami wama yasturuna o wi ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun. o wi ma anta an muhammad an nelaɗo an on a wonali few bi ni'mati rabbika, immorde o nema jomama, nema hombo alqur'anul karim. a wonali immorde o nema jomama ɗo, a wonali immorde o ɗo bi majnunin feetuɗo, a wonali wiliɗo, a wonali dérangiɗo muhammad. o nema alqur'ana, o nema jikku moƴƴo, o nema tawhid, o nema l'islam momin okkuma, o nema annabankakuyagal momin okkuma ɗo, a wonali feetuɗo e ɗum ɗo. o kamɓe sikki ko a feetuɗo kono an a feeta. wi Allah ko o wondiɗa kon go'o ko defandugol nelaɗon. o wi seede noon a feeta wakkilo jokka ko mi yamirma kon nde tawno inna laka no wodanma an nelaɗo on la ajran joddi gayra mamnunin, joddi mawnundi tawndi kadi ndi taƴata abadan, ndi accata ala stop. subhanallah. nelaɗo sa a muññika ko ɓe wonma inde ko a feetuɗo kon, a jaɓi yottira ndelan dina kan, a waɗi komi wi'uma kon yo henani hiɗa mari joddi, hiɗa mari salaire, hiɗa mari payment mo tawata o kupata abadan lannata. tawi nelaɗo on hon say ɓe ferali ɓe seni madina ɓe ala dole julɓe ɓen hino lettede, kono Allah inni sa jaɓi a muññike wa inna laka haray no wodanma la ajran joddi gayra mamnunin ndi taƴodirta aduna ɗo wola harawo. idan oɗo noon aya no sappi kala julɗo, surtout wi'uɗo ko noddanowo Allah subhanahu wa ta'ala, kala ka wonɗa an ɓiɗɗo julɗo on, si tawi a wakkilo to muññanoɗa Allah, surtout enen ɓe wonɓe hannde e ɗe leyɗe yaltuɓe tawi juulugol ngol na facile, kala dina kam fayde ko watta ko haray no metta maafi, ko ɗo o aya ɗo faɗo waɗa famude. si tawi tun a muññanike Allah, a wakkilike tawi seytane wippaki dina ma kam, par ce que ɗon andi ka aduna ɗo ko ni woniri. Allah no jonnuma hino dina ma kan ka jungo ma ñaamo ɗo, aduna on no ka nano ɗo. jonnon seytane no fonti juuɗe mum ɗen himo haɓɓiti o jaɓa e jungo ma, himo waɗi ni mo haɓɓiti o jaɓa e dina ma kan o jonne aduna o. sa wattanal noon hakkil a yahay ha fonta jungo ma ñamogon jonnama ko woni ton kon, o jonnama ko woni kon ka nano kon ɗum woni aduna on, ko ɗulle Allah inni en ko mata ul ghurur, aduna on ko perduɗo. idan wona ya jaɓu fontugol jungo ma gon accita dina ma kan, ko satti o ko satti ko ya wakkilo wona ɗon jogitoɗa fi hon ɗum fi Allahu subhanahu wa ta'ala walle mayida e muɗum. idan ɓe inni noon si a muññike
a muññanike Allah a rewi Allah a wakkilike fiyo dina Allah kam ɓanto handen kadi an kadi hareno wodan mala ajiran joddi gayra mamnunin ndi taƴodirta fi hon ɗum sabu sa naati aljanna joddi ko heɓata ton ko lannata abadan ala innugol hande lanni facture ala est ce qu'on fami